Mwarimu munene wa skuru ya Nthaka ya Ngeru kurora Gitonga norete aciari na aritwa baria bombete kwithirwa batathithiria kigerio gia KCSE na batithithitio ora barategemerete ni bagwitana mbere na mathomo ja wa kiaria. Murora augite kuri na maskuru nkaboja oteana ko bara batakinyithitie arama cia gwita university bari na skuru cia gwita na gwitithia na mbere mathomo ja bobo augite bugatetheria kinya gukira mugongo jwa Kenya gikithomo. Gutire muritwa o bateri kuthiriria cukuru aguna bubui kuringana na mwarimu murora wa Gitonga mwarimu munene cukuru ya Nthaka ya Ngeru akiaragia ciampumi cia kigerio gia KCSE muthenya wegoro. Mwana uria wina nawe na kuma kinya C- na D+ ona D ndenda kuba device babete technical institutes na baruthe wire ria ibumba kuruthwa na njara. Nuntu kira mbonete with experience ana bau te bakura nuntu betaga bathoma ithomo bi technical institutes bakathithia plumbing, building and constructions bakathithia those courses ukethira mwana nejire muci na atuika kwandika bara bangi. Murora ugite muritwa rota gwata maxima kumuthungiria university ya batei kuthikure cukuru cio bundi na bara bangi bakathikire polytechnic nuntu kagita kagutire muritwa bateri kura. Ringana na thirikari yetu nandi guti mwana ugwite nuntu nukuririkana ije ni 100% transition. Mwana unombire kurutwa nturani eta skuru ona ketha kwithira ite ku reflect kire grade ya gwata ijo bara bangi kana B+ ja bara bangi na grade ije eta nayo technical institute ije akambiria certificate na no IT wa gwata grade yo irengi akenda kugwata na no ete athithia degree. Karoni gikumurora ariuga cukuru yake ya Nthaka ya Ngeru itikuthengereka kagita kabakurukitie na nkinya gukurukania. Ntu turamanenjire mean grade ya 4.6 na last year twari na 3.4. Riu araitho kona kwina improvement ya 1.155. So we ni great improvement in terms of university. Twina mwana umwe araruthite wega muno arari na B+, bangi bairi bagwata B, umwe agwata B- na bana bagwata C+. Kirikiri ugite aringithanitie na mwanka muthiru ibongerete kuma max 3 gaturumo 4 ciiri mwanka max 4 gaturumo 6 ciiri. So ana banana iba qualified with the university. So we are very happy about it. We are excited. Tukenete muno nuntu bubwega. Mpumini wa ino cia kigerio giki gia KCSE cukuru ya Nthaka ya Kiurani iragwata pointi 7 gaturumo kibugu ciiri. Iragwata A imwe ndute B 8 imbongere B rungi 29 na B ndute 42 C imbongere 64. Arari twega na rimwe ria 44 bakathungira university kuma cukuru eni ya Kiurani. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.